Nay, nagado nga arak tigatanga mon, kwarag. Una na kwanang. Painumak man dagiti patpatag ko a barkadak. Anya? Napatag ngamin dagiti barkada kanyak. Iso a painumak ida iti arak. Ken busugak ida iti adu apulutan. Unangam narigat mat, no nalabas ti panaginom yu iti arak. Ayos laang. Kaano kanto pa'y ngagsakit ngay, no di mo mat isarsarak ako nada. Na, kayat mo nga rod tagsakit, kwarag. Amin na tao, agsakit. Agbartag ka manuno saan, agsakit ka lata. Na, Ala, mano amin na bayadak. Kwenta amaun ta bayadak kaon. nagado nga arak ti ginatang ni kwarog dito'y tersenak maribana. Nasabat ko nga rod itay dagiti babarkada na. Napatag ka no dagiti babarkada na. Iso apa inuman na ida, mare. Ay, ibagaktuman kan ni Inteng tabagbagaan na ni Kwarog. Adun adaras a pinainuman na dagiti babarkada na. Ay, tirigat na. Saan pa yan amapan agjuti iti rabi takanayon anabartek ni Kwarog. Dayta nga rod ket marikwanang. Ipangpangrunan na mutan dagiti babarkada na. Nasayaat nga agpaiso, no maibagam ken ni Kapitan Tar Aramiden ni Kwarog. Tapno isardeng na tagpapainom ka dagiti babarkada na, maribanan. Inteng, ingkaman bagbagaan ni Kwarog akanakam. Ay, apay manang. Anya man ang Tar Aramiden na, dungaw. Kakadwa namanen dagiti babarkada na. Ay, Agiinom da iti arak ijay sirok ti mangga. sabalin ti ugalin ni Kwarog ita. Kanayon mutan nga agsyat. Isu nga rod nga ingkabagbagaan. Dagiti mutlatan babarkada na ti pangpangruna na. Saan sa payang agpaspasada? Ala, bagbaga akto inton masango. Adupay ti trabaho, iti barangay hul. Iba't patag kayo nga na barkada. Imbilang kayo nakakabasat kao. Gusto ka na yung kwarog? Wow! Awan nga min kabasat kao. Iso nga imbilang kayo nakakabasat kao. Gusto ka ron? Inom ka man nila. Kumatang ka pa iti pulutan tayo niya. Sana barikot da ita, kakadwa. Kakaiso na nga da kwartak. Di na ima sa pulutan at ikatang yung kwarog. Wine! Jay kay masanin na pulutan ti katangag. Agpapas tayo itang agsyat. Ay na, kanayon anabartek ni Kwarog, marikwanang. Uwan nga rod, marituyang. Agdiwar-diwar ang nagawid ije balayda. Nalaing mat amakibarkada ni Kwarog. Ay, asino nga'y gayam dagiti barkada na. Saan mat ataga dito'y kabildatan? Jay dadduma, taga-ilay. Jay mat dadduma, taga-kabangibang a barangay. Ah, isumat lagayam ajak mairupaan ida. Dayo damat gayam dito'y lugar tayo. Ay, jakman amaw, takanayon damutan dito'y kabildatan dagiti babarkada ni Kwarog. Tirigat na, maray. Nagaariwawad ang agiinom iti arak. Ijay paymot nga rod asidag ti balay may ti pagiinuman da. Ibagam manday takan ni Kapitan, takasarita na ni Kwarog akaanakan na. Madisturbo kayo mat nga agpaiso, ano na ariwawad Arak bait daytay igda ma'am Kwarog. Wine tataba daw. Kadwam kadimanayn dagiti babarkadam nga aginaw. Una, agiinom kami jay sirok ti mangga. Inawis ko pa'y dagiti babaraw dito'y lugar dayaw. Mabalay nga wisin nakmait nga aginaw Kwarog. Barkada kaya? Ha. Ay ket barkadain nakmitin Tapno agbarkadatan. Sige nga raw, tataba daw. Agbarkadatan. Ayos. Kayat ka di asawen dayta, amabalinak mitin ang makiinom iti arak kada kayaw. Mabalinan. Anya nga iti pulutan tayaw. Tinuno apaltat kan sinanglaw. Wow! Nagimasay. Mapantang aruday. Makain-inumakaw niti arak Kwarog. Ay na, marituyang.
May samot ni Badong asanger. Wen nga raw maray. Kadwa na dakwarog nga agbarbarte. Inal daw lakit din nakastatyar aramiden da. Ay, wen nga raw maray. Ay, po. Ay, awanan, marituyan. Nabartekan ni Pari Badong. Ay, At kankantan. mangibabain mananday talaklakayan. Isulaang tilakay anay laok di tapag-inuman da. Ado nga minan tinainom da. Iso adidan ammo ti araramiden da. Ay. Ay, una yan. Ay na, maray. Talaga mangibabain ni Badong. Ay, sus. Ay, una yan. Mangibabay na talaga day Badong. Mangibabay. Nay, anya ti aramidam dito'y balay kaw, ang kalintay. Anya balay ko asasawon. Ay balay ko tinagawidam. Inabartak ka man gaminin. Ay, sana ka nabartakang kail. Nakainumak lang. Sika tinabartak, tanda ka dito'y balay kaw. Naulaw kan. Tasak pa itan tinaulaw. Ay na, Kwarog. Nabartek ka manan. Ha? At dakamot lang dito'y balay kaw, antibanang. Kwarog, saan mo abalay daytoy? Ah, Balay may kan ni uncle mo nga inteng tinagawidam. aya. Ala, sumrag ka ah. Ay, kasta unay nga min abartek mo. Saan ka kumaan na Bartek? No inawis nakmet anak siya. Na, anya mananday ta nga ibagbagam inteng. Ha, kayat mo mat ti agbartak. Apay nga eh. At dakot-kuti dito'y karabokop ko. Ay, sana! Ay, sos. Di kag sakuro dito itipato! Kagadwa! At naman na narakaw. Aginom tayo manay. Ayos, Baro! Present kami, no? Ayos nga rod no kasta. Present kami dito. Kanayon tayo nga kakaduan wad na arakan pulutan. Dapat lang, Jay. Hala! Isagana yung tilamisaan. Baso kan dagiti pinggan. Tamang hilaban tayo iti pulutan. Mas tipulutan tayo. Hala kakadwa! Lechon babaw kan lechon manok na ito'y pulutan tayo ita. Kakaisuna nagaduti na pasadak iti tricycle. Damo ni babot Tapno amuyaw. Napatag kayo ngamin kanya kabarkadak. Nya pa lang aron tararamidan tayo nga, Chip. Sa atin na. Ay wana! Garawain kakadwa! Ay na inteng. Napatpatagan dagiti babarkada ni Kwarog nga mitisika. Wan nga ra dungaw. Sak amis mo a pamilya na. Di na kon ikaskasa. Dagiti babarkada na ti mangawis kan kuana. Mapanmit adagoson. Ay, ipangpangruna na nga raw dagiti babarkada na. Adadamanan iti ayuyang da nga agiinom. Di nakpayan pampansinan. Kaslaawan makitkita na nga angkel na. Ha? Nagsabat kami to pa iti agsapa. Kat kaslawan nakita na. Kasla akpungdol alay nabsan na. Anya? Di na kun kay kayat ni Kwaraw. Sa balin ti kay kayat na. Tadag iti babarkada na. Nagsaor kayo magtayong kakadwa. Di kayo pa'y nagawis, mate. Ay, sigamot kayam tataba daw. Umay ka, agtugaw ka. Tuguman ito. Ay, tatabarog. Tayo pa iti arakin pulutan. Ayos nga raw no kasta. Adiyo pa ito. Baglaki din tayo masidagak. Naibusanak ko man iti arak. Mumimot lang nga umay ka, nga uray sanda ka nga ayaban, tataba daw. Sa bagay umayak latan. Wala, ikanda nga ruday ni ti arak kaw. Now, at daw itataba daw. Sky is the heaven. Ay, sigamot gaya manggal. Ewan, aldawan, yung kaririing mo pailaan. Ha? Aldawan na yan?
Kunak no parbangon pa ilaan. Ay, nabaybay amon ti trabaho po raw. Di ka pa yung nag-report iji barangay hall. Chip tanod ka pa'y mga Uncle, Hala, ingkag digos. Kasapulan ka ita iji barangay hall. kaya't ko pa iti maturaw. Anya maturog. Ingkag digos ang tanapatig ti paaramid ka. Maululawak pa ilaan, Uncle. Wala ta kanayon mo ti panagbartik mo. Uncle, Kita am talagam. Di kan sapayin mangmangan. eh, Arak kan pulutan lang ang ti karga ti tiyan mo. Jaski ka. nasakit ti ulaw. Ay, gunggunam! Apay nga min bartik ka. Rumwar kan, tanapatig ti ipaaramid ka. Kunak man no inayabamon ni Kwarog ijay balay na. Ay, isumit. Wan, nagsublimit ang naturog. Na Ay, talaga adimon maibaon jay ka anakam, Inteng. Talagaan napatpatagan dagiti babarkada na ngem iti sika nga angkel na. ay, hanya nga tanti mapaspasama kan kuha na. Tanagbalin bitin ang mamartag. Ah, Na, kita ni pari badong. Pumanag na di ta paraangan. Kaslada sapsapulen na. ay, sapsapulid na siguro ni Kuwaro ka. May samit na itang er-er. Ala, ingkamanen ayaban ni Kwarog. Ibagam nga umay mangan dito'y balay. Itaman pa'y asa naging matang iti arak ni Kwarog. Jak mo't makikita arumrumwar, maray. Amangan no nahang uber manayn. Iso anala daw ang nagreeng. Ay, na, maray, isumot isumungad, agkakapsot amagmagna. Nay. Nanakwana. Nay, apay, Kwarog. Ita ka larumwar di tabalay mo. Diyak nga rod mawatan tiriknak. Nagsakitak mutan. Ah, Nay. ay sige marikwanang, agawidak nga rudan. Amangan no adda makaakar asakit ni Kwaraw. Ha? Ay, awan sakit ko ang makakar. Ay, anyaya ti marikrik nam, Kwarog. Nagsakit tintiro abagbagay. Ay, Gumatak man iti agas na para sakit ti bagbagay. sige. Ang may mayat numapan ka agpa-check up iti doktor. Diyak ka sa pulan ti doktor. Agtumarak langan iti agas. Agimbagak tumatlaan. Inteng, madanagan akon. Anyat pa kadanagam dungaw. Ay, ni Kwarog aka anakam Agkakapsot mo't amagmag na itay nakita. Ang uber siguro Kanayon mo't nga agpartag. Dagitilatan babarkada na ti kasangsangon na. Wen ngam sabali nga rod tilanga na anakitak. Gaga nga itinahang uber dungo. Nakadumog amagmag na. Kanalpay ti abaga na. Iso nga ingkaman kit di kitahan ije balay na. Uray mapanak ije balay na. No di naktumatla ka sarita. Useless. Dagitilangan babarkada na Ti mangkita kan kwa na. Ay, makaamo ka, Inteng. Ay, amang ano adamot dakas ang mapasamak ka ni Kwarog. Bawan! Kat naging lalaing. Kaslaan muna amin. Tadi pa yung dumngag kanya ngangkal na. Ipatpatag na kanukit dahil nagiti babarkada na. Nag-text ni Kwarog kanya. Ibagbaga na masakit. Agpapaarayat. Ay kating katulungan At damod nga angkel na nga inteng. Apay ko matulungan ngay. Na kunakman no agbabarkada kaya? Agbabarkada kami lang no darak. Angam noawan. Saan kami agbabarkada? Anya? Ni parinting ti pagparayatan na. Sana siya. Naitiks ko amin ang nababarkada. Gumawan mo tag-reply. Ngam no arak ti itiks kao. Agsasaruno ti reply da. Uray ni tata ba daw? Hindi mo't nag-reply. Nagkakapsuta kaon. Sanak mo't nga roda makapangan.
Nagsakit tintiro bagbagay. Kan maulaw akaon. Ay, jak matan matiksan ni Uncle Kaw. Tanay ibus matan tilod Kaw. Imunamot ngamin nga intiks ko dagiti babarkadak. Naging gana ibus tilod Kaw. Ay, marigata na ka talaga bumangaon. Matayak sa matan. Sa dino ti ayan Kaw. Ada ka dito ospital, Kwaro. Ay, nasaya at tanakapuot kan. Ay, stay nakariing kan, Kwarog. Uncle, Antay, pakawanandak, kunak no dagiti babarkadak ti makatulong kanyak, ngamusan mo't gayam. Talaga mo't. Ibagbagam iday nga ipatpatag mo dagiti babarkadan. Sa dinungay tayan da ita. Di da kamat matulungan. Ay, agtrangkaso ka, Kwarog. Iso adi kan agsaupay. Aginana ka kitday. Antay, Husto ni Uncle Mo. Awan ti sabali ang makatulong kan ka, no di ti pamilyam matlaeng. Am mo da kalaeng dagiti babarkadam, no adda arak kan pagsayaatan ang maipaay mo. Imbagkit di taimbaon ko ni Uncle Mo ang mapan ijay balay mo. Ay, saan kamot gaya mon ang makabangon? Ay, Gapot agtrangkaso kamot gaya man. nakapsot ti bagay tapasig nga arak ti impapaunag mo, Kwaraw. Mala, agbalbaliw kan. Ken pilyam ti pakibarbar kadaam. Uncle, Pilyam dagiti barkada nga amuda ka nga isakit ken tulungan. Sana tay barkada adadailen na ka itiliklikudam. Ken di na kaamu at tulungan no kasapulam ti tulong. Agbalbaliw kan. Ay, Kwarog! Napatpatag nga amang ti pamilya. Ngam ti barkadang agbartek laeng ti amuda. anya tilutluto ang mantibanang. Adobo a karne ti baboy, Kwarog. Paborito ni Uncle mo kat ti adobo. Ay, uray sa kantay. Paborito ko mati adobo a karnit babawi. Di oray man inaldaw nga iso ti sidak. Ay kat umay kan tumangan dito balay Madamdama pa imot ang maluto da itoy. Ayaws. Antay. Anya ti ipatrabahom kanya. Ay awan. Umay kan tulamanganan dito balay. Uy, jak samot na ilakam itiin na pa, uy. Ado, tiin na puy may. Iso adi ka madanagan, Kwarog. Ayaws. Makasidsidak ngaminan iti adobo a karnit babawi. Enteng, mangan kan. Amok amabisin kan. Ay talaga amabisin na kundungaw. Tanagado ti inasikasok iti barangay hul. Angkay, mangantayaw. Mabisina kaon. Mala, magantayo nga ro din. At to'y ti si daem, Enteng. Yaman nakdung ko Yaks! Ay, Ha? ma- Apa, Enteng? Kapay angkay. Anya ti problema. Ay, nagadumat ti soy na. Ah. Ay, sa balit ti raman na. Ay, saan anaimas? Anya? Ay, ramanak man. Nagimas tupay. Kastoy na ti adubaw. Ah. Saan mo't asubra ti suy na Eksakto lang mo't iti panagraman ka. Diyak kaya tintibangan. Na. Kukwayo lang ti adobo a karnit baboy. Ah. Awanan ganas ko. Yan. De. Apay nga nga insardeng mo timangan, Enteng. Natamnay ti masida. Anya? Kastamanan ti ibagam? Awan pa'y ganas. Nagtamnay. Awan ramraman na. Saan anaimas? Para kanyak kat saan mat? Eksakto laang tiraman na. Ay, diyak kayat. Saan anaimas ti panaglutom? Tanagtamnay. Na, Natamnay. sapay ulit-ulitan na. Talaga ba't anatamnay ti lutom? Saan anaimas? Hey, Huston!
Timplaag ton anaimbag no sumarunong agluto ak. Ewan Talaga ngamin anatam na iti masida. Saan anaimas? Na, Ay, ulit-ulitin na nga ibaga. nagpasumat. Maramanak mo't no natam na iti luto. Hey! Wala- Sumardeng kan! Na, Kas kala dadaol a plaka. Ulit-ulitam ti ibagbagam. Ang nga pa'y tigatanga man tay. Gumatangak pa iti kukod ti baboy. Lauya kanu kat ti kayat ni uncle mo asidaan. Ay, oras siya kantay. Kaya't kumatila uya ako kod ti babaw. Ala, urayan na kun ijay tricycle mo. Mabiitak lang agumatang iti sidaan. Umayak to makipangan iti balayo Saan akong nagpasada. Sige. Basta urayan na kun ijay tricycle mo. Mabiitak lang amapan gumata. Ay, nagimas. napgad Ha? Napgad Anya tinaapgad inteng? Anya pa'y kuma. Tisabaw Nagsakita kiti dahi tangar aramidim Uy, saan mo't ang naapgad para kanya kang kain? Nagimas tupay. Saan ka no mat anaapgad inteng? Tinimplak mat anaimbag. Ay saan? Naapgad nga ron. Ay, sayang tila uya. No di mo kayat. Si Dakon ta si Damang Ay kail. kukwam laeng. Naapgad talaga. Diyak kurso na dati pan nakaluto na. Ala, si Daemon Kwarog. Bayam ni uncle mo. Day tala agreklamo ti amuna. Ayaws, agyaman na kantibanang Thank you, matangkad. Anya aya ti parikot mo dunata. Nilakay ko, Kapitan. Apay nito niyaw. Anya ti parikot mo kun Ay, kanayon kami nga agapa, Kapitan. Kasanumat ngamin. Awan mayaw awat na aswildo na kanyak. Kastaya. Huwag, Kapitan. Ibarbartek na laang ti sweldo na. Imbis ko mga igatang na itibagas, kansidaan mi. Bala. Kasaritak to nila kay mo. Sana mabalin day tangar aramidin na. Irresponsable day tanga asawa ma. Ay, agyaman na, Kapitan. Mawanti rumba nga pagyamanam dunata. Trabaho day ta. Kas kapitan ti barangay. Papanantaan tay. Agudong iti si Daon ni uncle mo. Ang aldawon nga agudong ka. Ang mga nuawanan ti magatang mo itsindaan. Ay sambutan ta ti mapan ijatsyendaan. Agungat ni enteng no jak magatang ti kayat na asidaan. Aglugan ka nga ro din antay. Isambut ka itsindaan. Tapno at dapay magatang mau. Sigurado ang magustuhan ni enteng dahito lut-lutwag asidaan na. Sinigang abangos. Timplaak anaimbag. Tapno saan manan nga agrire. Ramanak man kit day. Ay na. Ay nagbanglaw. Mabisinak pa'y kit din. Ay na. Mayat. Mayat talaga. Apag isulaang tiraman na. Ay, madamdamalaang. Naluton to'y sinigang abangos. Ay, niadamot gaya man ni enteng. Sigurado ang mabisinan. Nakaluto kan dun Ay, wan, enteng. Ala, mapan kan ijay lamisaan. Taidasar kon, ti kananta. Ala, agigup kalat ta iti sabaw, enteng. Agbusog ka. Nalsum Anya? Nasobra am ti ang kabil mong alsum na. Na, Na makilumak. Saan anaimas? anya? Husto lang matiraman na. Saan mat anaalsam unay? Nalsum. Na, Diyak kabailan atil munan. Diyak kayat day ta si daan. kunak man no kayat mo ti sinigang abangos. Nagbabawi ako. Nagalsum mo ti panang lut-lutom. So diyak kayatan. Anya? Sigurado ka nga ipadigom da ito'y asidaan, maribanang. Wen, marituyang. Si daan nyo kan ni pari badong. Ang nagaduda itaw, kasla saan kayo met anagsida. Syakla tinagsida, marituyang.
Saan mo't akayat ni Inteng? Tanagalsem ka na. Aya? Ay, agyaman ak nga rod, amaray. Ay, oray saan akon nga agluto iti si daon mikin ni Badaong. Tadamot tanda ito'y impadigaw. Lusa nyo ti parikot yo ka ni Donata. Sana rin ba nga baybay am ti pamilya? Kapitan. No da swildom, igatang yo iti kanan nyo. San mo nga igatang iti anak, tama di dayta nga ugali ti asawa. Wen, Kapitan. Kinasarita nak ni Donata idi na minsan. Imbaga na ti parikot na, isu akasarita kamay. Kapitan. Urnusan nyo ti bagbagayo. No da diyo nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo, anay bag, ah? Wen, Kapitan. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, saan asak ti pagkaryam, ah? Agkari ka ni Donata, nga agbalbaliw ka. Naulimot dito balay, ah. Sa di nung hatatayan ni Dungaw. Awan mo dito'y kusina. Mabisin ako. Nagado ti trabaho iti barangay hall. Iswa na rabyanak anagawad. Ay, nga tati masida. Awan mo't naluta. Nalinis mo't ti kaldero kan kasirula. Saan ang nagluto ni Panang? Anya nga ti kanak. Awan mo't tinalutaw. Ay, unay mo't dayjayan ta saan ang nagluto. At damot gayam di ta salas ni Banang Dungaw. Di nakpay nakita kanadlaw. Banang! Mabisinak! Awan mo't tinalutaw. Hey! Mabisinak kunak! Apay adi ka naglutaw? Rabii una yan. Ay! Andiya betul. Kaslawan nakita na. Kanmangmangag na. Nagsilsil-pun latan. Na. Ay, Banang! Sungbatan nakmit, ah! Apay adi ka naglutaw? Ada nag-text kanya ka. Sino nga taday tayo? Kita ekman akastoy. Nimot ba nang tinag-text kanya? Ay, basaak. Makaamukan nga agluto iti kanem. Yay, replyak man. Mabalinak met akasarita, takaabay nak, Banang Dungaw. Isin kon. Nabiit, ah. Basain ng titiks ka. Adaitan. Agrip-replyan. Nag-reply man makaamukan iti biyagma. Inteng. Makaumakan. Bye. Goodbye pa kanyak. Banang! Pinanawan ako. Tuya, adda sa bali madmadlaw kaw kada pari Inteng ken Maribana. Nay, anya day taamadlaw mau. Kaslasan da ngagsarsarita nga agasawa. Pagkunam, Di magasak itay, di balayda. Tada napatag nga imbaga ken ni pari Inteng. 5 baslatan ni Maribanang anak kami suot. Idi kasarita ni pari Inteng. Saan asimungbat ni Maribanang? Imadayulatan. Isu anak kunak asaan da ngagsarsarita nga agasawa. ay na, amangan no adda sa andalaan nagkinaawatan. Gagangay laday ta, iti agasawa. Agudong kakadayan, di ba nang? Saan, Kwarog? Awan mo't sirsirbina. Anya ti kayat yung asawanan tay? Ay, naglaing nga agreklamo. Isu nga uray saan na mangmangan. Kanayon na nga ibaga asaan ana imas ti panaglutok. Isu ang makaamon nga agluto iti kanon na.
Ay, maawat ako nantay. Jak matumpungan ti kayat na. Ibaga na anatamnay, naapgad, nagalsam ti panaglutlutok. Un nga ro dantay, nadlaw ko matday ta. Iso ang makaamon nga agluto iti kanon na. Jay kayat na apanagtimpla iti makan, isot aramidan nan. Adto ti soft drink, maribanang. Ay, agyaman ak, marikwanang. Kasla kalkalpas mo anangan Apapro sampay lata tiyamaw. Ay, win maray. Napanak man nangan ijay pakanan ni Manong Usteng. Nay, saan ka nagluto di balayaw? Ay, kanya-kanya kami ni Inteng, marikwanang. Anyat kayat mo asawain? Makaamon nga agluto iti kanan na. Tamakaammo akmetan iti kanag. Anya? Inaramid kon ti amin. Ang dilawin na mutlat ti panaglutok. Ay, di namut kayat dagiti lutlutwag. Iso nga awan mutlat sir-sirbina, maray. Sayang laang dagiti makan, taipadpadawat ko. Anya? Wen, marikwanang. Iso ang makaamon ni Inteng iti biyag na. Anya day taginatang mo ang kail. Karni man ti baka nga iluto ni Antim. Ha? May 1 kilo a karnit baka. Kaya't kung amin ti agsida iti inanger kahit. Siya akong tagluto ang kail. Ay saan Ni Antim abanang ti agluto. Siya akong. Ni Antim nga raod. Matataan lang day takarnit baka. Iso siya akong taglutaw. Ay, jakayat. Mayat ka ng kail. Daan. Sayang lang day takarnit baka no ni anti ti aglutaw. Ay tapay ngamin nga ipilit mo. Sayang nga raw. Saan asayang kwarong? Sayang no ni anti ti aglutaw. Saan? Ilutom da ito karnit baka dungo. Apag isaw, no sumang puta. Ag subli ak biit iti barangay haul. Kimata nga kung iti repulukan patatas nga isag paumaw. Sumungbat ka met adungaw, takasarsarita ka. Kit kita ang matlatan jay aso anak kaida di tasangot tiri daw. Na, tadi naklata kayat akasarita. Ibatik dito lamisan da ito. Makamukan nga aglutaw. Timpla man na imbag, tapno na imas. Kaya, mapadakod. Ay, nakaluto siguro ni Antim Aba ng kwarok. Lagit di ang kail. Mabisinak pa yan. Sapay inanger akarnit baka ti si Dain. La, kartingan tatibag na taasidigtan di tarwangan. Ha? Apay anagado ti aso dito sangot ti balay. Paslad damot pag-iinagawan da. Ha? Karni mo ti intakal da. Ay, siya laki! Siya! Hey! Ang kail. Hey! Kasla karnit baka ti kang kananda. Anya? Ay, banang! Ayan nga ti karnit baka ngayon palutaw. Impakan kon iti aso. Ha? Awan mutlat sirbina nga ilutok dayjay, tasaan mo mutla asidaan. Ha? Ibagam tumanan anaapgad kan saan anaimas. Iso nga impakan kulaangan kadagiti aso. Ay, sayang. Basol mo ang kail. Basol mo. Sayang ti karnit baka. Sayang ti karnit. Ay na, Kapitan! Basol mo matla ti amin. Anya nga ita, awan lakad nga rodan, tinaimas asidaam. Ay pare Jopay, pusam ka di dito agmyaw-myaw dito'y abay ti Tersina ni Marikwanang? Saan? Marituyang. Pusa ti karuba da ita. Apay ngamin aya. Ay, maday! Maday! Ha? Anya ti maday? Ay, dakas ti panagmyaw na iti kastoy nga oras. Anya? At dalakit di agsakit. Wenno matay akaaruba no agmyaw ti pusa iti kastoy nga oras ti aldaw. Anya? Di ka man mangbutbutang. Marituyang. Ay saw, saanak amang butbutang pare Jopay. Dakas ti ipasimuda ag ti pusa nga agmimyaw. Ha? Sumangam ti dakas nga ipasimuda ag ti pusa pare Jopay. Anya nga iti pang sumangkaw. Marituyang. Ikanak iti kwarta
nga igatang ko iti sardinas ita tersina ni Marikwanang. Tapno sigurado amasumang ti dakas nga ipasimudaag ti panagmiaw ti pusa. Kaya kasto tirik nakdungaw. Anya aya ti marikrik na. Nagsakit ti bagbagik, agraman ti ulawk. Anya? Dan samot din ng gamod kanyak. Na, sino kumamot ti manggamod kan ka? Dagiti manggagamod pagsakit ang damot ti ulo kun bagik. Ay, aginanakalaang inteng. Amangan no nabannog kalaang. Nalabit akas tadung. Pikpikam nga rin ti patong ko tamaturugak. Anya? Apay, ubing ka abase tapno pikpikak tapatong mo amaturog? Sige na. Aprosam ti buok ka. Ibagang paya. Maturog kan inting. Na. Anya? Ay, sumardang ka man inteng. Sige na. Tapno kay kayat ka nga asawa. Ay, saan kan nga ubing abase? Tapno aramidak ti kasta. Sige na, dunggo. Ay, di nakarakopan na kasta inteng. Kas kala ubing nga umarakop. Agraraman. Papanam ko raw. Mapanak at pasada iti tricycle na natuyang. Apay ka day. Ay na, agan-anad ka iti panagmanihom ko raw. Ha? Apay na ibagam ti kasta? Dakas nga minti na itagtaga-inap kaw. Anya day taan na itagtaga-inap mau? May papan ka di kanya? Uwan ko raw, dakas tinapasamakan ka. Anya nga rutin na pasama kanya iti tagtaga-inap mau? Kampay iday, natay ka iti tagtaga-inap kaw. Anya! Uwan ko raw, ay na nakalungon ka iti tagtaga-inap kaw. Agsangsangit a kampay iday. Yay, anya ka nung iti makagapaw? Apay natahayak? Nakatilmon ka iti tulang. Yay! Iso nga imayak dito'y balay mau, tapno masumang ti dakas at agtaga-inap kaw. Kasano ngay asumangan? Ilibrinak iti pabasahay, amapan ijay ilay. Ha? Babaan day tang aramidam, masumangang ti dakas at agtaga-inap kaw. Ilibrinak iti pabasahay, taagodo nga. Ay sus! Dakas day tangar aramidam maribanang. Ha? Apay, marituyag. Dakas ti agsagad kan agibelang iti basura no kastoy asumipnged. Na, Pumanaw ti swirtay. anya? Wen, maribanang, mamati ka kanyak. Kasla ibelbelang mo ti swirtay no agsagad ka iti sumipnged. Kasta aya, marituyag. Wen, maray. Kitnay, adong tinaibelang mo. Ay, sigurado apim manawang di swirtay. Ha? Sumangam adagosan, maray. Ang mga no agnanayon ton nga agmalas ka, no di mo masumang. Ay, anya nga rod nga iti aramidag. Gapota swerte timbalang mau, ikanak iti kwarta. Anya? Wun maray, no dakkel a swerte ti pimanaw, dakkel mo't agatad ti itad mo kanya. Ay, awan ti maitad ko kan kaadakkel agatad. Sanga gasot laeng tada iti bulsa. Mabalinan, maray. Ala, itad mon kanyak deta sa nga gasot mo. Adapay utang mo kanyak, Anya? Kasano ko maana ka utangakan ka? Dakkel agatad ti kidkidawet. Tapno masumang ti malas akumpetken ka. Basit la agatad ti sa nga gasaw. Iso nga dapay utang mo kanyak, maribana. Anya? Anggal, Bakit ka malungkot, Kwaro? ipatpatag ka, anggal. Ha? Manipod idi ubingak. Si kanti kakakuyag ka. Na. Tinartari pa ito na ka naimbag. Na. Inyar aramidan nak idi iti palsiit. Ha? Sikati silaw ko, anggal. Sikati amin ka. Sikati na ngay aywan kanyak.
Sikat timang bangon kanyak, numaitib kulang. Ay. Anya ti mapaspasamakan ka kwaraw. Marikirik na kang ka. Dandanin ti apit ka. Na. Kanayon kulatan na mapampanunot ti tagtagainap ni Nana Tuyang, may papan kanyak. Anya na itagtagainap na. Naitagtagainap na anatayak ka naon. Anya! Unang ka! Kayat ko pa iti agbyag. Diyak kayat ti matay abaan. Kwaraw ka. Mga sawa ak pa'y mat kumaa. Na. Diyak pa'y napadasan ti imnas ti ada asawa na. Arapap ko ti madan iti pamilya. Di mo arapaapon ti maadan iti asawa. Ah, Mga makasara ka iti agdanog nga asawa. anya? Mga makasara ka iti boxer nga asawa. Iso nga agbaak kalatan. Ikagro nga ba? Gustong! Joke online. Kapitan, anya tikit kita dita kasamekan. Yaman nasabat ko ang nangisit a pusa. Nagdakil. Nagturong mo't di ta kasamakaan. Anya, adda nasabat mo ang isit a pusa? Oo. Nangisit ti kulor na. Kabut-butang tila nga na, Mari. Ay, sus, nakabutbutang kapitan. Ha? Apay akas taon na ti butang mau. Ay na, adda ka di papanam ita, kapitan. Win. Mapanak ko may di munisipyo. Dapat saritaan may kanya pumayar. Ay, di mon patuloyin ti mapan, kapitan. Malas ti pasimuda ang tinangisit a pusa na sabat mo. Anya? Weng, ang mga numadisgrasya ka iti papanam. Kasta nga ta. Mamati ka kanya, kapitan. Malas tinangisit a pusa nang runa numasabat mo. Di nakman but-but ngin, Maray. Amom lang arudan a nervyoso ak. Ay na, saan ka but-but ngayon, kapitan? Ay, no kayat mo. Sumangan ta ti malas akumpetken ka. Anyat pang sumang mau, Maray. Gaputa ayop tinasabat mo. Dingwen mo ti partsum. Tapno masumang ti malas. Anya nga ti partin. Mang parti ka iti pagasawaan a manok, kapitan. Kukam jay ulo kan karay kay na. Kukwak mat jay bagin. Naa. Wen, babaan day tang aramidem. Masumang jay malas akumpetken ka. Ay, sigurado ka ah. Ay sus, un ko na lang aruden, kapitan. Jay dara ti pagasawaan a manaw. Iparakupok mo iti dalan ang nakakitaam iti nangisit a pusa. Tapno masumang ti malas. Ay. Da. Apay ngay. Awan mo tanjay pagasawaan a manok may. Sa dino ngay tinapananda. Antay. Anya ti sapsapulam. Ay, di kakaisuna a pagasawaan a manok may. Awan damutan. Pakanek kumaida. Hoy, kunak man no amaw. Ti anya, kwarog. Pinarti ni Uncle J pagasawa na manukyaw, antay. Anya! Unantay. Pangsumang na kano iti malas. Ayan ni uncle mo nga inteng. Anda jay sirok ti mangga. Sangsangitan na jay duwa nga ulo kan karay kay ti manok anaparte. Na. Apay anangalang ka iti bunga ti papayak, adi mo impagpakada. Pari ba daw? Kasano ko ba nga ipakadak? Kat awan kamot itay paray. Anya? Agbain ka mata. Mga lakalatan iti bunga ti papayak, adi ka agpakada. Ay, ipakadak itad tadakan. Dumawatak, iti bunga ti papayam. Paray. Agyaman na ka, inakaon. Pare ba daw? Agsubli ka! Tiawanan bain a pare ba daw? Nagpuskol ti rupa na. Arig na ang nagtakaw iti bunga ti papayak. Gapu iti inaramid na. Madanagan akdungaw. Mati man ang tiriknak. Anya nga minday ta amarikrik nam. Aya, Saan samot anasumang jay malas nga bagbagan ni Marituyang. anya. Kasaritak to ni Marituyang. Nasakit tulog. Kanjak makaturog. Anya. Danugan nakman tap no makaturog akdungo. Straight am tiro pa. Naa.
Anya man day ta ama pampanunot mo, intay. Kaya't ko garap ti maturaw, ngamjak mit makaturog. Talaga nga dansa ng gamod kanya. Agkakanat man day ta ama pampanunot mo. Inikat samit di manggagamon ti tuturugak. Ay, madiday tuyad, nga mapaspasa. Apay ngawan silaw ta dito'y salas, tuyak. Napundi je bumbilya. Nagsip nga dito'y salas. Awan aya, ti ekstra dita abombilya. Noada ding kabil kaun. Ay, Diyos kay. Ay. Amo ka tuyang. Adda na panunot ka, arimidyaw. Tapno maadaan ta, iti silaw. Anya day ta na panunot mo. Inakalain, di silaw ti pustay. Isupay laeng, taramatin ta. Anya, ulyam je pustay di ta rubayan. Way, amuda pa yaya. No asino tinangala iti silaw ti pustay. Ay agoray ka ba daw? Ang mga nuad na makasipot kan ka atanaw. Ay, awan. Anyang awan, limabas itay dagiti tanaw. Agrunrundada. Ha? Dili ka daw, numatiliwanda ka. Ay, kit timing Uray saan pa'y nga ita, ti panangalak iti silaw, iji pustay. Mayat matkit di day ta na panunot mo. Tapno saan tan agumatang iti bombilya. Kumustan tirik nam, intay. Mayatay. Kurang aklagaya may iti turog. Masapol ko lang ti ina na. Ado kami tararamidak iti barangay hall. Talaga, mate. Amok anabannog kalaeng, iso nagsakit ti ulom. Nalabos ngamin ti panagpampanunot mo. Iso syempre, di ka makaturog. Agluto ka man iti pagarmusaran ta mapisinak. Ay, itay pa'y nakaluto ak iti pagarmusaran. Ala, bumangon ka nga rudan taing kamanganan. Ibangon nakman ta nadagsin ti bagik. Anya? Sige na. Nadagsin ti bagik. Diyak ka ba ilan ti bumangon? He? Bumangon ka kit din? No di ka pa'y bumangon, balunatan ka. Bumangon ako. Na. Tumaraya ko na mapanidya ko sinabot. Ay, nada. Timarayan. Ay, pakawanam apo, timpadawat mo nga asawa. Good timing, tuyang. Awan, dagiti tanod nga grunda itarabe. Wun, darasam iti umulay. Denglak ana imbag ti kawayan nga agdan. Sige. Umuli ako, tuyang. Kartingam nga alaang ti bumbilya. Alwadam ano makuryente ka. Way, tuyang. Alay ko ti... Ay, sus! Natinagan! Sakit entero abagay. Ay, badahong jak kaya't amatay ka. Ay na, imbaglakit din Taad dada kapitan kan kwaraw anang itaray kan ka dito ospital. Basol yung tinapasamak pare. Mare. Panggapyo pa yung takawan ti silaw ti pusta. Pakawanan da kamay, kapitan. May sakamay. Mga pa'y ba't anamati kami kan ka? Nagsasao ka iti saan apod no. Kampay iday, masumang mo ti malas. Ang luklukwen na kamay. Naamiris mi daytan maray. Asaan apod no dagiti ibagbagam. Matay ni Kwarog. Wano madisgrasya gaputan nakakitak iti nangisit apusa. Ni apod Diyos lang ti makaamo. No kano ti ipapatay ti may sa tao. Ay, pakawanan da, kapitan. Talaga mo tamang lukluko tapno makalibri iti pagplitay. Malala. Balbaliw kayo nga agasawa. Kita nyo tinapasamak. Nabalsan kayo at dinaura. Ay, nanatoyang kanta tabadong. Husto ni kapitan. No dakas taramid yo, agbalatag matlak kada kayo. Anya man ang titataulan jay asaw ba daong? Ingka kaming kitain Nanatoyang! Ni magayam ko araw.
Sika, tayayapan na, tuya. Ibagam nga wana. Agibaon ka man ay. Ingkan! Ipukaw ko lang ay. Mangag namit siguraw. Awan ka naw, ni Nana Matuyang, kwaraw. Umay ko singiran ti utang na. Awan nga rod ka naw. Adda na panan na. Agsublikan to lang ay. Nay, naggapuam kwarog. Ije balayda na natuyang kagawan. Kano di tamot ti papanak. Anya nga ti aramida mi jay. Inaksingiran ni Marituyang Ang damat utang na ken ka. Ay na, malaksid iti utang na iti tersenak. At dapay utang na kanyak. Personal nga utang na. Anya? Apay, adamot utang na ken ka. Oy, adu ati utang na kanyak. Kahit nasingir mau. Impok ka umat ni tata ba daw? Awan ka no ni nanatuyang. Na, sana balay. Ado pa'y tal daw apa nagsingir mau. Mare, madlaw ko Kasla saan arumrumwar ni Marituyang iti balayda. Ay, wen nga rod mare. Inal daw apad padaanak arumwar di tabalay da ngam awam may. Ay saan nga ta arumwar ita di tabalayda? Ni mo ka ba dong timakit-kita kamapmapan iji bangkag da? Kasano nga rod ang masingir ko ni Marituyang? Ni, adamat utang naken ka aya. Adda, Mare. Ay, jak lag sasao. Tadyak kayat ang mabainan ni Marituyang. Manungay ti utang naken ka. Ay, ado No saan akwarta, bagas ti umay nabuludan. Aniya? Ay, nabayagan dagitay nga utang na. Iso anas kan asingiro kon. Ay, agpada tangarod nakautangan na. Wan sigud mat nga ado ti utang na dito'y tersenam. Sa bali pa'y adagitay lipstick kas kada pulpos nga inutang na. Ay sos. Kasano nga rod ang masingirta? No saan matan arumwar di tabalayda? Apay nakapanimid ka, kwaraw. Nagdagsan ti problema kanggal. Ha? Anya ti problema? Sana ko na makaaram. Apay ngay? Day ta akin natarakim. Ngay malaka kanya. Di ka makaaram. Kaya't dagngata iti balasang. Nga uray awan kwartak. Na, kaano pa'y nga awan kwartaan? Inutang nga rod ni nanatuyang. Apay nga min apinautangam day jay. Kit nagtiwad nga agbayad. Kung nanamot nga minabayadan na adagaws. Patpatsam. Tunggal mapan ko singirang. Awan ka no ije balayda. Na, di ilim-lim mga nakan. Agkarasubliak nga agsingir. Hanggang kanayon mo't nga awan. Amom ikan kwaraw. Iso di mon papautangan ni Marituyang. Kasano nga masingir ko je utang na. Singirim Nurumwa rin dyan balay na. Singirim adaga. Yan na iti sidain tayo nga. Daytanay, nakadasaran iti lamisaan. Na, ina po lang mo tayo nakadasar. Daytaman ti sidaan ta. Nakaluban. Na, nagdakal mo't dahi ito yung kalimaw. Anya nga dahi ito yung asidain. Lukatak akas to. Ha? Di ko silapan akasta Nangisagana ka? Duling pa kan ulila atoyaw. Kasano ako nam aduleng? Saklang matikit kita na dahi tatuyo. Unay kalakit din ay ano usam ka di daytan? Tay ngay honoraryong ko nga inyawat ko kan ka. Ha? Aduday jay nga igatang mo iti naimas asidaan ta? Inutang nga raw ni Marituyang. Anya? Hanggang jakmatan masingir. Pinautangam day jay ako marim? Wan. Agbababawi ak nga raw. Anya ngay, naipautang ko mat amin kan kuanan. Waraw, kitaam ka din ni Uncle Mau. Nakatanaw ijay tawada. Nagaddayo titurong nagiti matana.
Nagpadpada kami a problemado kini Uncle Kaw, kagawad. Apay, anya launay ti pampanunutan nyo adwa aya. Nusyak, ti problema, sana ka makaaram, tayong pautang ko ti kwarta kini Nana Tuyang. Na, kahit nga uncle mo nga'y, anyat problema na. Awan higatang na iti si Danda, tayong pautang mat ni Auntie kini Nana Tuyang ti kwartada. Ay na, inikanda tayo iti problema da dya atuyang. Uray si ka, nagproblema ka matan kagawad. Kawan, awan igatang kon iti lakok, kita Ayaw ngagpaisaw, naibusan dagiti lakaw. Ay, apay nga minasaan arumwar di tabalay da aya da dya atuyang. Numapan ka mati di balayda, ibaga ni tatabadong nga awan. Ay, sana mabalinday tayo. Singirat ni Marituyang. Ha? Makaungat kan samat ng kagawan. Ay talaga. Sana mabalay nga glemang day dya kumarek. Amok ti pang sapulak kang kwana. Na. Dinak man iduron si Kabadaw. Diyak kayat tirumwar ko naklangarudan. Kasano ngay dagiti awan dito'y kusina? No saan ka arumwar amapan gumatang? Singirendak nga raw dagiti nakautanga. Asino daya dagita nakautangam? Ni Kwaraw. Dagiti dua ako kumarek. Ni Marikwanang kan Maribanang. Ay, nagadaw. Ay, adapay Asino pa'y? Nanatuyang! Ha? Nanatuyang! Asino man day tabaklan tuyang? Nakautanga. Umayak ag singir, nanatuyang! Adaman utang mo ditan? Kwa? Umay ko singiran, dyan pa nagpakiday mo idi kanya. Ay, tila pagot utangam tuyang. Ibagam nga awanak. Pagulbo din nakmanay. Ibagam Ay, awan ka nun ni tuyang. Nabayagan dyan utang na, tatabadong. Umay kon singiran. Ay, sumragsamot tayong tuyang. Ay, kaslasaan ang mamating awan ka. Ay, saus! Umay at talagaan. Umaya kon. Umay pa'y pasang wandak, iti sa gasot nga aso. Umay ka singiran, nanatuyang. Ay, nabadaong ilamang na ko na. Pangilang mga kingkangay. Ay na, umayan! Umaya kon. Aday tan. Adya akon. Tatabadong. Kunam nga awan ni nanatuyang. Di taman o. Saan ka makatagari? Mala, agbayad ka nanatuyang. Mano ayat, ibayad ti panangkiday mo kinituyang kaw. 30 laang tatabadong. 30 mutlagayam. Mala, bayad akaon. 20. Aday ta. Mamin-milyon ang nagpakiday kanya, tata. What? Ay, agoray ka. Kaya't nakasingiran? Katwan, isungarod nga imayak dito'y balayo. Katnood na COVID ka. Kaya't mau, taakaran ka. Ha, anya? Sang awan kalat maminsan maakaran kan. Kaya't mau, Saan? Adya kaya, pumanaw akon. Apay nga inaramid mo dahi tuyang. Ay! Anya nga ay. Diawanan tiyag singir kanya. Mayat! Ay! Wine, mayat! Maribana, ni Marituyang daytaan. Wan nga agpaiso. Ay, rumwar matlaangan iti balayda. Kasla mapan makipalingke. Naskan ama singirta. Ay, isyak ti umasidag kang kwana. Sige maray, si Kati umuna tadakdakkel sa ti utang naken ka. Ay, mabitlaang. Alaag tay listaan tay pakitak kang kwana. Sige maray. Dito'y kalaang Wen, buyaag no anya ti mapasama. Nasayaat, tarimwar kan di tabalayaw, Marituyang. Wan, tamapanak gumatang iti kasapulan may. Manungal daw a pinadpadaanan da ka. Apay aya. Singiran da ka Nagaduti utang mo. Nay. Anday ta.
Anya ngay day tayaw awat mo kanyak. Listaan ti utang mo ah. Kayat mo ti maakaran iti COVID, maray. Ah, Ad-adan, asaan ka makaasawa no ada COVID mo? tapay kumamakara na kiti kubed. Adda COVID ka. Anya, Ha? Maminsan lang asang awan ka at maakaran kan. Aw, ah, sige, Ay. umasinod ka. ay sos. Ah. Sakit ang kubed. Ah! Oh, jalistam! Nalipatam! Sanay! Oh, disaan! Apay ati maray kamutan nga madayaw. Nasingir mo ni Maritoyan. Ay, jak na singir. Ay, Na, kan apay akas laag nervyos ka, maray. ay, adda ka no COVID na. Anya, Isu nga inadaywakon ah. Jak siningirin. ay sus. Ay, kastoy nga awan asawak makubidak pay. Ah, ay sus. Kasano nga ron ang makasingirak mo't kan kuana. Ay, awanan ati makasingir kang kwana tanda kubid na. Na, paingay. Pimanaw mo't aminin at tricycle dito'y paradaan, kwaraw. Sumungsunga dakpay lang, imadayudan. Mabutang dagan ka, nana. Kan apay anak adayo ka kanyak, ah. At dapat pismas ko akan pisil ka. Ay, itulod nakman kit DJ Ilay. Tama pa nak gumatang iti buguaw. Diyak kaya. Mano ay ati playtike? Dubyo kaun. Ay, sigay, aramidak asang agasaw. Di oray man limagasaw. Na, ah. Diyak kaya ti maakaran iti COVID. Ah, namati ka man nga da COVID ka? Sika mismo tinang ibaga nga da COVID mo. Diyak kat patsinain. Ay, denggan na kwaraw. Awan COVID ka. Adda. Awan ko naklangarudan, ipilit mo. Ang mga nosang awan na. Ay, diyak kaya ti maakaran. Sabay nagpigsa ti COVID mo. Ay, umasidag ka. Tadapadapan nak no nabara. Sana ko masidag. Na, ay, Saus, saan ka nga umadayaw? Asino tinakubig? Ay ibagay ano asinaw? Ay, nay. Apay day tabinalseg, inteng. Pagpang-or ko ije na COVID ah. Ninanatuyang angkail. Ha? Ada ka no COVID na. Pang-uram, dyan da COVID na. Ay win. Tapno saan nga umasidig kanyak? Ay, saan abinalsig ti armas kontra COVID? Na, anya nga ron. Ay, kat ag face mask kon ag face shield ka ah. Wan mat nagpaisawang kail. Kan papigsaam ti immune system mo. Sige, ingka kasaritan ni Marituyang di tabalayda. Tapnuam-wam no talaga matlang nga da COVID na. Ha? Nungay ada. Ay, kat i-quarantine ah. Kat no kasapulan, ipan ija ospital. Ay na, Kapitan. Kabuteng dakmatan dagiti tattaaw. Di dakpayin kayat nga itulod ijay ilay. Ay kasanaw kat ibagbagam nga ada COVID no. Siyempre, agbutang dan akin ka. Awan mat COVID ko ka. Binutbutang ko lang dagiti nagadungag singiriti utang kao. Takasanaw, di dakmat ngamin sardengan asingiraw. Agbayad ka nga minan ah. Agsasarunuda nga umay dito'y balay. Ay uwan, agbayad dakmat ka, Kapitan. Jakmat itarayan dagiti utang ko kahit. Ay, Awanan ti mayat ang makikumarikan ka. ay ibagam nga awan COVID ka kadagiti tattaaw. No patsindak ah. Patsinda ka ta si kati Kapitan. No kasta, patsimmet ti ibagakan ka. Anasken nga agbayad ka kadagiti utang mo. Uuwan, Kapitan. Nanatuyan. Umayak man agsingir. Kita, ada agsingir. Ay, uuwan! Umaya kag bayadan! Mabit lang! Ay nanatoyang, saan mo anayunan ti problema? Iti may sapay a problema. Sulbaram kiti, babaan iti nasaya at awagas.
Ala, sige. Didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdanga.